Pungkaham tinini o Robibar Poing kesang jotonu belai kene hambai tei media ro paisok paijak bonobo belai ke orok rungpaimani bangoi hambai maro tabo jeng je maklailai ke tini Triprasa Football Academic Killa Udaipur Killa tei oro bisingo o andaro toirpa kami hinui tongo o toirpa kami ono chini khoroksa John Jomatia hinui age oro jaga porei thangmani 7 jara porewoi bo oro jaga no o ground no pura motamuti practice khaioi sarai phangsimni no kaham krungkhe thangoi sport school or hojagoi trial roi tikewoi tak bo sport school sogoi je o national khaika national to onekbar khaika bo haifano tak niwo je trial je India team roi bo trial ti kha tak India team mo chance ma kha haini bangoi cheng oro o chini Triprasa Football Academic bai bono cheng borom rolaijau tini engkai boni je oroni o chini ngene o 18 sigang 19 sikang 18 ni sikang no cheng oro Triprasa Football Academy no cheng aste khlaioi chengsaroi tonglaijao jodi cheng kagos mamani ingkhe je khaimani ingkhe chini je establish mamani ingkhe 21 July 2019 o malaikha engkhe cheng bonono jonno belai khene hambai ma janogo engkhe teibo kaha krungkhe oro chini Tripura ni bangoi mung kaham ke sanawoi India team o captainship rok manoi akrong tei thung tongmanai jar khlaioi cheng bono tak tei kisa mama bising phano cheng ma koijau engkhe jonno abono cheng jottoni pokho theke society ni pokho theke ba club parani jottoni pokho theke cheng hambai rou engkhe ashirwad chini bangoi tongjao ni pokho theke chini parani hoite chini academic hoite chini club jottoni joutho tak oro jaga cheng o pokho theke cheng jonno joto masak je chukmani chugu chugya cheng bono hiyali kisa bohon khlailainai bas hambai ingkhe tak Triprasa Football Academy ni pokhe anom tairkhe ane subalai mani oro belai ke paiplay hambai aphara Haide tini chini Triprasa Football Academy bai songsajak chini achaimani 21 July 2019 ni simi chini Triprasa Football Academy bai kaisa rairokni bobishot no cheng swnamnani bangoi kaisa chini academy hinui cheng songstha khaimani boni hoite tini cheng playni gorbito khoroksa John Jomatia hinui chini first prothom sari chini Triprasa Football Academy ni hoite bono cheng swnamoi Agartala o cheng rohka sport school o bono hoite tini bo India team o chance mamani bangoi cheng belai ni gorbito ani bangoi cheng bono chugu yaphano cheng kaisa hai kho hai yaphabung rogoi kho mala yaphaboi cheng bono somodona janoglainai haidi ang koinai chini Triprasa Football Academy plus chini club ni president tei parani jara karjakota tongnai jotono koinai cheng bono bukha kaham bai khum yaphabani bangoi